be guide to. Kau salam kita ya bawa kan tidak membalik. Syukur si me mangagarin. So ko itulay. Katati te me kahalan dem lahat te ko ituhin. Kabanto kung payaman te me palabi-labi miyaan. Masih ko bantuk ni abe pabidaan ne. We zaman 2019 ga ako inge ahin jam bene ko pagpuntara me ko ituyo. Obos demikian nen pag 2020 men demikian nga aro ko inge. So mo kanip te pagpasek 21 itu dia arak maraat manamal bang sakon. Bugsate bin nebe. Mula-mulanin pente me iyakanin. Sa akong doha dyanan si inin, si be, sa iyan, magpa-Facebook do isab mi ama niya, kuntara na yan, iye inabi wag bono binono si medyalim lahat TV iyo. Pagkatagi Facebook do isab siya, salata kauro pwede sab mi an takitere, inshallah. Nabi hadja baya message ko para si siya, ikobantok mi andu men bisa pente ko pagto, pente magto, inin suwe mi luwas sa managama tinuanin, sa bang pente, pagkasitero inabenin Muslim pagpeseb hadja kite ini untuk peseb kulay yebe dahad jase ngalaw ga bidda pagi kamanaman me kite ko comment pinain kalaugan sini-sini na jamatay pinain kalaugan dumen pinain real ini majdap sa repente magkuntarahin ni me tabonoin so me advice kun give se da bese me an ngalapi ga bidda pagisan ga kemon manusiain matuk bisan pi mag-usba ga matuk kemon manusiain bisan pi magtapit luma bisan pi nagagin sa doon magdambo luma ani agdambo alamin eh sumagwa ani niya gi matuk so kasi asen lu si iyan kasi ase man ko ituinin PLM ng palabe so paymente ara-ara der besab suwer bara-ara de pag makaase 7B kaya mun kita ini naging pamilya pagigaro na may tanto may makakmakanak pinapatay ko ito kaya kahanin ko ito may umulan ne maananin bahay-bahay ne na tagi pamilya yan tagi ko may kitebi lay ruisab may lalay tagi anong tagi pamilyahan kitebi ni ruisab anak andare ni ruisab matatto ere ni pong tinaire ni busahan de na kasi naus bang matay na siya sine bugero gastuhante papatay jadis bugero gastuhante kasi ase siya ni api may waktu may maganak diki ipiahin binalesin yes bu gi magkaina bang asal plente sawi-sawi magkuntaralay pagigi tapainte ko yung bag komento happy bang kayni magbono boss ko awi asal happy pi so gi ito kontrol ti ahin bang enen magkuntara asal message sa bono so bang ne dapat siya ni bihadja bang sa ginita PPR ginita anure yene maghalile pagi bisan na kura gini pakalere bang pasalet pinapurain na ginagin kastilan pewe de na siya ni bihadja gid sa lapi dupang semian sakman niya me idebenin mag baya se magbalis binales lay si kanggana na alay dubeni sab miaan si ka ekahan kasi asa me sibilyanin so menggay niya mian tawa ko ka sine roksine dem lahat basilan ko ito pag kamanamal kuntara ko ito kamanamal ko ito bang sa ating paymante baw ko rin maglay pa sa inin balik pag arak ni kumasa ini kumanamal sa ibang sakon iri me talapein duk bisan ga patalapein pwede ka mismo magkuntara lay maase kumasa kitigi maase pag umol tenes 7 birang buwa ro ito dan baru umur tembiga itu na umur tembi dalam maleta ini na kabus bang kita biga ane na sinin sa mengontol mi anak tembi sinin sa mengontol mi pente matatto tembi kita bro pinasiasehin na bang kita binis lagi takolay-kolay na ga ane ko ito lang lahat basilan agen ligos kemon ko ito agen te kuntara tuan-tuan kaya laging partisilangan Bune amba kami aman bitu pente amban me sumisip tipo ung kaya pukan albarka pituhat me
tipo pito panura lamitan ini haptuburan kemon agen be asal ero ge katago ko ito te kung taray magparticipate ro may participate ko matutatan na talay ko bisan niya hindi ko inge suga bang pente partidiata agen kemon ko ito te ano sa pag ero ko meseb kun kay pag haliro magpa Facebook do isap mi an magpuntaralo maase ka si may kapung tinehan bi gi mapalamodlo maase ka yen hadja tuunon bi bang salbay mamalesin ka tuunon bi pagkasibin ni hadja pag isawe bi magkastel ni hadja pag iukam pangpapite si pag ano na gi gana tan ko ito magpasulot pag may nakuran ko ito kabernalen baya masulot suga pag na hunit sinulot baya sinulot baya ekabaya nulot suga giba sinulot na yung problemahin napagi ga ay napagi umol binisahin umol bakas binikatin na buhat yan pagi sanduin ge baya bineran duksin kung tinairen subero isa pente bayan umol duk pagkasi umol tuk umol basa si ang kanipito kung tinai sa kuya na sa zero pagtabangan tabi be bang niya may bagay-bagay tabi may save kitabi ang kanne Facebookin Priro kita bi mi an nero freedom te post sa hadja sulat hadja sa sube say ano ten bi pa 7 kun pa mesed te bi lay ko pense ujud mi an kahidayatan bi pente ujud tatay are mi bisaten bisan sa manin mi ko makame kita ko mi akulay buong mi dume me awahi pente dume me pateng mo namal suka nako be ujud dene bisan te mian patawata pente mamay 7 ataw kan mapibisahin ko rupen ujud tatay ma we tay sig dalim matay ko be labian mian tatay ma we pangatian de na pege ni waktu bangabahi pe mamano ansihin pinain na kabantuk ineben insulto pe sa ang kadege na jigite mian tumlang te siram barambua gini se pente taat te bang sine si so kemon ne general tene kemon ne mag kukuntara si bang ne dapat sa kwalip sinambat bedem komento rak gay ne be gay ne magbono pag igaro ne bunata bi magbono tegalu kategalin maghapdo tegalu kategalin naghapdo gay ne kita ben patigas magkuntara ko me jaman mi manabuli te sebeseb ko mi manabuli duk mi parti albaraka sumagwanen labas nen bantegalu kategalin maghapdo siya Ese kusen met dong ta hati ko magkuntara jaman le sa tegel. Suga pemante ko itu hap ne rub lahat den balik-balik bisa maghapin. Ni ape be lahat. Ini tegel bisa magkuntara ubus tegel ka tegel nen sampai puan mamatain koreng kepak. Ubus tegel ka tegel nen masiru samiaan ini beyan maghap. Nah ini malugiin mangga matu si dunyahin ne. Ini malugiin. Nabu iga ape palamurante sara agama sa pule hadja advice ko bantuk pemese paano bi hadja pasamat may makarakin akliya hadja yang papitan si agama na asal ga ani niya bangenen kuntara sa gaten niya gite jinari sambat ni nang ba sidin pa ininin pensirolay kay sabdani siroli kay sabdani pa inne Benal BPN magpayam sa bongot ni Hadja. Nabisan ito bongot. Bisan ito bongotan giwegi ano pe gay ito matep me suway inalo me inebenin. May 7 pente laging may abahay ni. Sa pege samba ko ni sambat ko lay pege social media hin free ru kite. Na mapini bi Hadja kite ko penujud tatay mawa mi sanduehin. Ako kamasian kun ni be mi yuhap magtrabaho elew paging kita sapi ini yulu si pagtanaan ne yulu samiaan dengan usaha dengan hagoma yulu dengan samiaan hapiuhap tungan-tungan ganta pengusahaan ne ubus ta uduk pa ko mesanduehin ubus sambat mesanduehin pag ini komian pagpulian lengan pagpulian lengan ki pangindayan basa pegana tagaswa kontara pagemian sa idu punapihan ni Hadja nagiging maase kome saya pag usahanin hang kanepi bisan sangem bisan tu gana sawi-sawi ni bahani lumengan pi perentana pi magingkit sapi tungan-tungan pagi sabka pagi karaara iya pagi gana kuntarane gana kim matanne na takaswawi sa bagay-bagayin ga isab niya
Gibisan kante kyo idurungan pabol diretso hadja kante kyo pinahiba sawiin. Na sambat si Renz kita wasil, si bagay ko Renz kita wasil, yan yung malugiin mamatay ga kapag taubatin. Na yun taman ang problema manamalwang matay pe, usbuga pe butang tabag taubat. Yan yung problemahin. Yan yung problemahin. So magwaanin na hangkan asa subiro elew kita magtaubat. Hangkan ne pinanya sambahayangin, pag sambahayangin labing pagtaubatan ten elew. Kaba waktu gana jel elew so kaba waktu nilay. Na singgi nila igi katanti enemyaan kamatayten katanti kamatayten lu kita pinagtuod lu kita sa pamanen game ya sa matay bisuang hadja na at least andang be sadia baranten sumagwa anen mas hapte di be matay kay udumin matay koy pinagtuod pinain sarun kadar na hipi man Allah SWT kay man andang ni tadanti sikite kay man kamatayten suga hap be pinakale pinin isi ano matay siluma ane palihali hap pinakale at awi pinamatay si ano ilamune dalam miyasong nang bahayang pinain heba de bisuang dumen isab hineba we di si mian bagay say pente kanya ebe hap be pinakale gaani alay pente yero mian pasig den pikiran nun matay Allah Taala ni siyempre kana makamatay seddi Allah Taala pinain ni dato asali ni ajanen suba bang niya pelitinat matay we ni si ano na si ano pe ujud nen malis na si ano pag malis na sabi na malis na si ano nalabas nen katalapay di si ano na kanima talapay kasi ase niya waktu sampai may mga kanak kita kumadin po sampai may mga kanak talapay piyong ko yan may mga kanak kasi ase inat sabot-sabot dalay talapay pag ako sa gina ko pa comment ba may niya lumay mag-post ano gina ko pa comment pen ko sa men gain eh na pag ibang comment buta kilala pe problema ni pag sa inin ko sa inin garo ko itinalaw misa sa inin pag pente garo niya target ko sinirok sa kemon ni pag katawan ko duminip ako ituhin awam kagad ka amlok gaya sa gana awam ko ito pag kay kahan pe paghapinanin kain lume ulama ni magpaisib ni kan lu kaustaran ni kay metablig lu magdawa sumagwa nen dumin awam mag-awam ni wente mag-awam ni pag na yene layong umasek ni anuhin inebenin umasek nila si Khannas lay waswasin sige nila ka ano si Khannas atawa kan kanon mi say waswas saitan ni yebe hinagasagasan ni saitanin teddo hagasagasan saitan kinimot-kimotan ni pinain males keo pung tinaino pinain pagidanganakan hepen mindue na danganakan mindue pede pung tinaino hepian danganakan min tedde males keo da keo pinain palihali bisang keo ka matok pinain kadarip ken males na ojonen matok ne pag matok ne na ilapay ni sa busbanen busbanen ka matok yun matok iya sampai magluha manama sampai nang babasilan gay ni lumigay gini makalingan pag ni kuntara si Haji Salman Bara Asdalin nah kolaji pinangkol Haji salam pene kamanakan pam-SF duk pamapikil si kauyen ni BP ahon labian supaya makapaghap ni osbat yan pe salit na ro duay mamatay duk salit na ro bakas ni angelos saya yan bang sabi maghapian baya ipite manamal pinaghap siya magkuntara rin lahat yan sumagwa nin ko ini silang batlay pag bang kita baya busigi mabayain na tayo nang hinangte Hus bumay na kuratan ko ito gay si tanto matok-matok sa tingid sa iya. Kita to si matok-matok sa tingid sa iya. Pag ni halian din sandua hinihap bang siya matok pinain mag-side siya niya apinin sa iran din alay bebegan din. O judan ni Astel siya pengi sa matok-matok na ka niya. Lapas siya. Yan hinalian mo na kurate ko ituhin. Iyan rin kapandakan nin. Nabuwang kita ruhadja dapo pikilan laging kami akulay ro kami akulay ro pente gani aro pente me gitan turo kinahagad papite na gisan kita nangini lagi pag pente na dumain kita makaantan sinapang
do sudumen pesab kita menapura, os dumen pe kita sinoroksina, os mapihan di kita mo kasi maghap ka am. Pikam kawapi kita komambete maghap ka am. Na kita mo say magtawa sarakala. Na pinalutuan kita. Katalew. Ang sabaya ala yung sabaya kita. Ako ba kagap niya. Kabang kunip kemo ng tiro basala nga pinagkuntara. Nga na kuntara. Sa kita kontrol te. So inshallah taala kalau pag-iiro ko na sinambat ko si Del Lumiaan, pag-iiro mag Facebook, miaahin. Koro jud kita live kun koro jud paasek ng pangatian de. We gihap magpuntarahin. Nduk gihap maglape-ilapein. Gihap. Maasamat si aja maase si ingin hadjalo sa miaan ene. Kuntararen na siya ni hadja. Banggisi pakali pete jak maghali. Banggisi pakali pinaghali. Pagi bisan pesa ingi pente maghali ka am banggiro kang pahali garo tayo nanginang kami. Bisan pesa kami sini bisan pesa itu bungot kami pinenta man ponsot ng mga kahan ka amin. Pagi ga kami awam do. Yay may anuhin. Obos pasalan may lockdown inin na February ni hatumain. February na hato ngaw kamali maininin na pinda ni sa protokolin. Si may balita ate dia lulu. Narani kam magtanto mag-inebayan kahagad lumis balita ate dia lulu pagi January hinian. Nabang pabot at February ganin niya pinda ni sa protokolin na subin kita niya sab kita miha balik bang inin ni sab man niya sara si February inin ni sab. Us plus takita ko na ben si pos an sini bang to bang ine so lockdown dep mi Saudihin napin ko nakaase na bang sa atin ginep tapole mga binalikan na mag-lockdown malahin. So kapi siguro sa kita ko dyan si pos an sini na kamlabi makahatin si Milahat Arab lo si Malaton Talo si may mamayamian bang kita bi Australia wayan ni kadari kam tobok kita Australian kadari kam no porta senior siakan sila biang Australian iya mantuk no porta bi senior siakanin para hap anu halingan nanutin inabenin programaten Australia wayan para porta yat ni surat kuro pagtabang si programa niyo siakan inin hatu ini hatu betul nung kita bikin lo diawan bang ini si Australian. Katanggo ko ito may sandue si may sedilahat ko ito gato dalam lahat basilan janan tanggalang bisi paasik dalam lahat basilan tanggalang si tinalaw paasik dalam lahat basilan ko ito pinang katalaw ko lahat basilan duba yung katalawin mulai kay mo lahat basilan mo katalaw nirob may selected area mian lairo hadja pag kanian pagsasewanin garab kemon pero barangay kanian pagsasewanin po sa Manigayo gairo. Wasa mani hato nagay pataha ako live kun duk nebang ni mayam dambuli duk isab gi sa katahaan. Saman say ni hato hadja murasa kita bi mian magbalik. Mag-live balik bang niya miganta. Pensi hugot tropainin suwe ye lockdown si Basilan. Suwe lockdown in Basilan. Duk gi kapaglengan duk gi kapagluasan mi puntarahin. Sa pagi ko ito sa munsaya mi kuntarahin do may magluasan. Pagi tige face mask do gero takilale. Us garo mi magpayam ID. Ipito me tambo man me makatalew ko ito. Mi pente magtatapok kami mi anin ko ito do men patapok paluwas. Pagi duk face mask dero duk face shield depe nagi 7 hinang ine. Bisan pe dito mga tol. Say bantu kanuren. Ang kanepeng ko na ko ito samun saya are gay ahin tinalaw magpipito gay kita kilala bis mo ako bang kuto hantungan to dalam lahat basilan gay ko takilale pagero face mask obos mag jacket pe nagero garo gay kita labala bisan pe usbano gay kita kilala we man kiselinganan bos may sundalon si gero gero pende luasan ng jacket no luasan ng face mask mo gay tano je palabe ko mangga aga bos bisan pe ID lay dumen ID no bang pagitihan no kahagad do si gero pe mande pe gero dakli nanan face mask si ye me kahan dalam lahat basilan hangkan sambat si ugot trupain indaki mahap lockdownin bang si kita TGGS mas happy pi ko penenolay amat daw tasulay me kuntara yang gini magluas ase amat na jalo kanega sa barangay re doang na kita kole na
Sundalo ne sa miyan ata pulis ne makaano siyahin. Miyaan takon tararen. Dupain kontrol be dupain kontrol pag linganin. Sumagwa anin na pemesan duin nung lockdown problema ni sab. Gay ni sab kita pinenta paglengan. Gay ni kita gero kasabutan manusia. Gero kasabutan. Pini ni lockdown susero gay lockdown sali do susero. Garo na pangoyan. Kabay maka mabay maglenganin ang ban kabay maglenganin. Sanduhin dahil lewat kita lamitan lagi sabelahin problema ni ato. Ben apa si Monira bat Abu Bakar ini gip sampai ke palabe banding kuntarano sa gigit kilala ko ama si Benal bisa sampai ke palabe ang bamiani asta si kau bisa sampai nagen ge hinang luine ge kilala ini si jamante ko itu ini. Si Max Street Boys pagsukol. Max Street Boys si Amayam si YouTube in kadari tabo ko bisa kita subscribe siyan pagi ko itulay double live kita sa di si YouTube sa di si Facebook. Duerwainin pagi eka follower teka subscribers te si YouTube bang pateka ga sa tapasi ka Facebook larok sab si makahati wang ini kanta me mian pinagwa te matuhin ngang kaniga ga hinang ko video may palabi-labi mian halinang ko te dia live pagi ruk be kita ko bang niya me ku komen magtawos bang niya kilagi kasulutan si bisa ko nduk kita ko magtawos duk bang niya kasulutan duk kita ko magtawos pagi bang yan ko yung video pina-upload ko may balita sandwe yan pag na gitan to tap bisag ika-comment gigite ko dumi ko sa inin duk pente palawe iro gigs membe sa inin sinasang hinabutaat ko pe bangine spensihan Abdullah Pananggi si Hana Abdullah pe ini amban nim sabit ko si palawe naben na pe akon tarayan sa bang si jamante ko itu gaben na pe hatu mag highway ni kay kahanen mag highway ni laging memangnya Hilux nen pe mania mesa sakatan nih mahapin BP ini bore de alen ge tanturu kapanasan ge tantu be kalingitan pepite ge kalingitan si sanggarip sa saya miahin ko itu si Sabah lockdown balik so happy bisabahin lockdown ande bisabahin Siman Malati. Lockdown ko pwede si Sabah. Si Sabah yan, pag lockdown din okay. Pag dumendo ko may lockdown, hindi ko bang si kay Yasong si Dem Sabah, tatikon. Lockdown hadjaye, sumagwa, maginang dumasi. Naginang dumasi. Meron masih terabang niya paginanganin, maginang dumasi. Yaro bantok lockdown, hindi dyan ahin tapag luas asik ko, palawela mi ando restaurant, gisa blue kami restaurantin. Si Izwan Kapala, sabi ko pwede mag-live ko, sige. So, inshallah ta'ala, kami si Baya app ko. Baya app ko miya, nag-live, sige. So, kung si Dimian, kung gusto na yung binib ko kay para miya, niya ape ito, bakas niya, sadak kami. Bagay, bilu, wamban may lahatunta. Niya ape talebbi, alhamdulillah, sukol kaya taat ko alenen. Ibin pagkarlikon ne. Niya sadak kare. Karena ako man wala ko may palem, mag-live ko hindi hello palem magtak ko yung palem. Pag-check ko balance din gaan hewatin niya ko ano. Dati na yung binin eh. Okay, si Hugot Tropa pa in si KL, pati si KL yun pitsa 4 yan open na balik. Si KL in pitsa 4 pati open na balik lockdown na yan pati gaan eh. So, ang kwaituinin, pensihari sa okasa, masih lockdown mang kwaituinin. So, salatala ko ni sampat lay ko ni rugi continue rebe. Ko ni ro kontige, genero so patande ano nen. Bangtu corona palsu ne sa palsu ne ko bang ano malahin. Si Sarawak lockdown pe masih. Ambe kaya si Sarawak lockdown, si Sabah lockdown, KL lockdown. Na may sa Pilipinas, September pa may kitala lockdown kami to. September pa yan lockdown matuuhin. Si September lagi pa katauhan te bang miyaan tahala ni lockdown pe bang tahala ni lockdown si September lay araka lagi ni kami magkalagihan ka atas bang paasek pato paluwas. Say hep. Pagi ko itu kadari kita paasek at basilan kadari kita paluwas so pagi lockdown subay niya sulat.
Saya bantu kepindaan nen bang lockdown. Si September lagi katauhan. Para kala insya Allah ko ni begai September lagi. Kon aku mismo aku kan aku pada waspada sambuangat kami nang gedo sulatian. Nangedo ke X-ray, binairan do. Mangedo ke medical certification, binairan do. Na kaya man binairan. Para kala ni waktu metabit magdangibo gastunon. Nasa dipe sukaino, sa dipe bang memasyal ka sa sambuanga sa pama kantane belino pina sa dipe. Na yang kami apulay pente miskin garo niya telebi telebi. Ubos do pagada sulat do hadja, tepe tegada sulat. Di sabsin tu black meneng ko lockdown Malaysia black out. Sube basel ko. Salidat isi sabarok si anu pecah 4 Februari ini open di balik. Insya Allah kalau bagi di tinambahan. Pene kita ko anu Malaysia pene ko gene ko tinambahan. Nah terus mesi bakas me tugsuk lo ne na murah-murahan korban ini bi. Pergi mo katalaw me story ko itu yo. Si me tugsuk lo ne murah-murahan ngaro sa me ini bi. Eka pensisaning kajang talamon ko itu say inekemon pinain kalaugan kasi kining kalaugan kasi asein bu problema yung pagibang kalaugan ki kadari pakalum tabi balik bang si kadari pakalum balik ko pinen na take 2 ko may mag-aksmian take 2 take 1 pinen paano gi kadari take 2 na kadari say ya pigi kadari bangga ni bang dian ni hindi yan ni gana ni ano ni to be continue ni gana ni abangan. Sarang duko ili ang paisab kahatihan. Dili kawinin tausugin bagay ini sarahasan maray tausug den hariad. Sa mga sumay ni sa ko kasuk. Ang mga nag-request ka ko magkatawran mga kabagayan diha Facebook. Bisan dahil sa YouTube, aw sa mga kabagayan ko, mga subscribers. Na ano ba ini? Nag-request ka ako patawsugon ng mga news, patranslaton patawsog. Pasali ko kahatihan nila kaibanan mga bahasa sinyakan. Ang palawong ko, nabiyayin ni na yung problema sin tawsog ko. Biya ambak na magtugpa-tugpa. Kabuhatan kita magtawsog. Ka mag-request kita didak bang ano dak translate tawsog bay para sa patati te kami abas silan mag asok. Yan especially dalam lahat maluso. Tausog ta dinusal den damikyanen si melamitan si party batu si party me inin balas tausog niya niya man sige to makahati inebeyan gigto makahati iyakan niya magpa inin salam sunni balita bawo si pagpala niyo special ini sabi Norsida Iragam Incarnation. Norsida Iragam ini hinte magtilew bang nakibaho pasal pagpapole news PCR. So bang pasal news PCR at ang pagpole ko ito February inin pinda sarain so miyan gape ko makaeddo form gape ko makaeddo pente bang ineme ganta inano ko ituhin may anine beinin. Bang inenep sara ko ito, inshallah ta'ala masiro kita magpaano, pagigay ko karara, bang giro help niya antarante katas, pagigay kunit tinamahanin, arakala kamali ginisaratin. Pagigay bang niya katas antarante, na niya alay basehante, inin basehan kami hinang kanininta, kami inin pagawa kami. Inin pagawa man government, na inin dep tinut kami hin, sa paningkit tuhok, biasa, iro pagawa kami hin, inge di alamin, nasa iro. Kaya palabi-labi miya, kag-report siya ako, ping ko ga niya inebenin. Gana quarantine dalam lahat basilan gana quarantine so pamanin pengko say laging niya katas de ini pengende yamian asagated niya ni diretso siya home quarantine suga pagteka to ugero sa hinom quarantine na magtilaw ko way ko ini sabab nin sa hapme anuhin na kuran peinde depende si barangay na ga tainang te bisan pengko gana quarantine ang depende si barangay ga tainang inang te depende si mian LGU depende si barangay. So karo sabi magpain wisab ni Rob kita kumban may uwa mag live say wisab si siyahin.
depende si kahalan dalam lahat. So mian bagdem sulatin say palabi-labi mian January hin pa ini duben February na sa din eh. Nagyani katawhan te bang ini February din. Open na sa kupit sa 4 dem sa bahay nga lockdown open na sa pagsigawin ng sa bayan normal yan da kamulali. Asa say iyan. Si Max Street Boys TV si YouTube penne ga activate no join button non dok super chat non. Ga ta ano ko bayan ta ano kun ga ta gapit activate ko si YouTube ko yan gape. So dem lahat ba sila to normal sa garap tanto maraat bang virusin. So aanin mo bang aanin maraatin given virusin. So usang may kuhap ne ido ko bang tugaro niya tanto may hato ne Pen Musamir Ahmad dak magtagalog ko ako. Pag wakas ko Tagalog daw mian agan ko bikata na kanti ka mag-record na balik-balik. Pag sa libag bikiti manamal iya kanto. Kasi nduyan lagi ko may party kami. Libag bikiti magtagalog la. Bugay sa buntol giti Tagalog pag na message lay atau kami sisule para si me dumen kita yakan dumen para si yakan. Now asapin ko ikata din sumayon ko nagtagalog. Nabuwas na masiro be. O tiyan na nag-comment na Tagalog ko balik. Pala makakinin. Pala magkaminin. Kaya ko na sumang manuan ako magasok. So, yan happy. Kaya kanipigan ako magtaat. Pag ikaw, dumin hadya ito, rambo alahat kaniyaan may mag-happen, may pasal, may magbono-bono. Yan. Ang kanipi, general ko na gini ginitaat ko sine kemon na siye. Gada niya, penko si ano pe lahat miyan pe. Pag na-ekka ko ito. Agin level niya na look na may si ano yun para si sine kemon. Bang lupay di sa tatay maade. Pen al sumampil dak magyakan mi ko kuhadja pagi dalam lahat basilan do isab kite pagi amat mi ko asukin mga mag yakanin dumen kite magtausogin inshallah taala okay rabi man suga kabang kun masin waktu nih nangan subtitle bangad si inin miya ne waktu ko time ko gisi pagi ang patek ka abutan may kuhapan ko maginang balitain kabang kulay hep bahasa kami si hep tinangan subtitle be para tahati we de lagi mula-mula ni may tausog subtitle tausog si bang tahatiri lagi gini pa mande bang niya tahatiri pa mande subtitle yan so ay problema ko narakala pag subtitle masih pegi magtawa ana problema ya subukantin git hatiri isa rahasan okay sin mataod bun nalisab mataod din makahati ampain tausog kulang-kulang dah insyaallah mag kuno ba ni initiyan mga veteranin sa asok. Veteran subtitle sabi. Bang niya time te. Bang may importante te subit hati subero si. Nawang live sa inin ganya, agi kita tagbitan subtitle. Subay na translator. Musamir Ahmad bubay sumaya to. Ano ba kita gay sumaya kante kyo. Bang pemang ko video ko basag Tagalogin ang kante sa may pedi beteng ko may mandi ko. No gaay pege asal ge be kita hatu pege men betan to katagamante mamisa Tagalogin la. Hatu pege adiata kita do kita asiti. Kung may asiti na iyan lagi may matege be Manila na iyan ano si taos tiga si mag Tagalog kung kita ini ko ingge na lo jadi talon trabahuin. Lo haja glabas, lo haja mag tana na gay kita tanto si P. Asadil, salam doa ko sa pamilya ni si Baas. Alhamdulillah, si Baas garap nato na sa sasaw ko ito, bakas may maghap ni Rusya mabilaihin. Luk may aparang basak, ko ite ko si Kupo sa lomyaan, hapap niya ano rin. Hapap niya lahat baasin balik. Si Rolly kay Sabdani paghinangon ingge katawhan nun. Epi.
Kinang tinihad jaing gay kinatauhan ten. Pagi na susi be. Sa inshallah masiro be. Inshallah kani pinimping ko bang sige-sige ro. Okay ne pas mani magsukol si Kaam minarusan duhin pakulang-pakulang laro kita sige hato ne pagi pandugan ni karob ni story te ko bantuk me pengaduan pengajian ne. Wasbillahi wa salamin si Kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.